Ibihe byiza ku badukurikira mwese aho muherereye hagiye hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu y'uyu mwanya, amakuru hari buze kwibanda iwacu ruguru mu karere hakomeje kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane igenda yibasira abaturage batuye hariya mu karere k'Imurenge. Uyu munsi hongeye kandi kuvugwa ibitero bikomeye byakorewe abaturage b'Abanyamurenge hariya mu karere ka Minembwe, ibitero byatewe baterwa hariya kuri Pwezero, ibitero byaje bigizwe n'amadrone, amadrone agera muri 6 yaje atera muri kariya akarere. Nanone kandi banabateye baturutse mu nzira zisanzwe zo ku butaka, aho abaturage birwanaho bagerageje gusubiza umwanzi inyuma, aho ndetse n'umwanzi yari yamaze gutangira kwishima hejuru avuga yuko kuri uyu munsi yatahanye intsinzi. Afande Rugabo ndagira ngo atangira atubwira uko imirwano y'uyu munsi nagira ngo mbwire abantu abadukurikira bose kugira ngo mbasuhuze. Abanyamurenge bari hafi n'abari kure, ni ibisanzwe ibitero n'ibya bindi bya leta yaduhagurukiye kugira ngo imare Abanyamurenge muri regime ya Kinshasa. N'ubundi nk'uko mubizi iki cyumweru twagize ibitero za drone nyinshi mu baturage, zaturashe inshuro 4 za Rugezi, za Rwitsankuku, za Gakenke mu gihe zateraga amabuye y'abaturage. N'ubu ngubu nizo bitero dukomejemo muri uru rukerera rw'uyu munsi. Nibwo gutangira mu masaha 10 hatangiye ibitero za Duyi wahagurutse wa FDLR, Abarundi, Maimai, FRDC zahagurutse zituka inzira zose zituruka uruhande rwa za Kirumbi, uruhande rwo hasi mu Mutambara, bitera ingabo zacu gutangira mu masaha 10 hamwe n'amadrone n'ibindi byose. Ariko ingabo zacu kuko n'ubundi musanzwe mubizi zahagaze kigabo, zarasha igikubana ba Micombero n'abandi bose birirwa bandikishwa ubuswa ko turababwira koko duhagaze kuri zero. Nimbe bahafashe nibadufotorera agafoto ko kuri antene n'ibindi byose batubwire yuko ariko bari. Twebwe duhagaze bwuma, aka ni akarere kacu twaragafashe nta n'uruka dukuramo. N'ubu ngubu ko turarangiza mu Mutambara duhagaze hejuru ya za Kirumbi na Giheri. Abatubesha n'abibeshesha izo ni ibinyoma byabo. Rero ibyo babesha bwana Ruhumuriza, izo ni propagande y'urugamba. Urugamba tizo rurwanishwa gusa isasu, rurwanisha ibomba, rukarwanisha isasu, rukarwanisha ibihuha, rukarwanisha propagande, rukarwanisha inyandiko, rukarwanishwa media, rukarwanishwa Micombero, rukarwanisha Mbayahaga, rukarwanishwa abandi bose bameze nk'abariyane bagakunzi n'ibifuma biriya byose uzubona biri babivuga. Duhagaze kuri zero, nibahafotore nibatubwire ko ariho bicaye kuri za nzira zibiri. Naho ubundi duhagaze bwuma kandi tumeze neza. Minembwe iratekanye, nubwo abaturage bahungabanye, nubwo amasasu yari menshi, nubwo amakompora yari menshi, nubwo abaturage bamwe batahinze, nubwo hariho abatagize icyo bakora, ariko nyine tumeze neza kandi ibintu byose byagenze neza. Duhagaze neza muri Minembwe, turyamye neza kandi ibintu byose n'amahoro. Namwumvise rero Afande agaruka ku bitero byagiye bigabwa ku baturage muri iki cyumweru, aho bagabweho ibitero hariya mu karere ka Rwitsankuku, Rugezi ndetse yewe no mu karere ka Gakenke. Ati rero uyu munsi wa none mu gitondo guhera mu masaha 10 bongeye kandi kubagabaho ibitero, aho interahamwe Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi bafatikanyije n'ingabo za FRDC bongeye kandi kuba bagaba igitero hariya ku baturage birwanaho, batera baturutse mu nzira za Kirumbi ndetse n'izindi nzira. Nanone bagerageza gutera abaturage, bongeye kandi kuba bakoresha indege zo mu bwoko bwa drone. Tubibutse yuko izi ndege zitera abaturage, zitera amabombe, ariko kandi zinakoresha n'uburyo bwo kugenda bafata amashusho mu kugira ngo babashe kugenda bamenya neza aho ingabo zatwirwaneho zaba ziherereye. Uyu munsi rero biravugwa yuko hongeye kandi gukoreshwa izo ndege, aho indege zigera muri 6 zari zaje zitera hariya kuri Pwenzero, ariko hamwe n'Imana ingabo zatwirwaneho zongera kandi gusubizayo umwanzi, zibasha kumusubiza inyuma. Nanone rero turakomeza dushimira ingabo zatwirwaneho zikomeje kuba zihagarara ku baturage bari hariya mu karere ka Minembwe, babasha kubarindira umutekano hamwe n'Imana, bakabasha kuba ari amahoro. Nanone kandi ntitwareka kubabwira yuko kuri uyu munsi muri izo ndege za drone zose zari zaje, mu gihe abantu barimo bavuga yuko hari indege nyinshi zishobora
kuba zarashwe. Afande yabigarutseho atubwira yuko indege yarashwe kuri uyu munsi ari indege imwe yarashwe hariya n'ubundi, ariko kandi ku munsi w'ejo ngira ngo murabizi nabwo yuko bongeye kandi kuba barasa drone hariya. Bamaze kuharasa drone nyinshi, aho muri iki cyumweru indege za drone zarashwe hariya ziza gutera kuri point zero, zigera mu ndege zitandatu zose zagiye ziraswa. Nanone turakomeza twumva Afande Rugabo aho yari arimo aganira n'umunyamakuru wa Umurage, yongeye kandi kugaruka ku bitero nanone byo mu tundi duce, aho bongeye kugaba ibitero hariya ku Ndondo mu karere cyangwa se mu mihana ya Mitamba, bongeye kuhagaba ibitero uyu munsi. Murumva yuko ubwinshi bw'ingabo z'Abarundi, ingabo za Congo, FARDC, ingabo za Wazalendo ndetse yewe n'interahamwe za FDLR ni benshi bashoboka, bakomeza kugerageza gutera mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo babashe guca intege ingabo za Twirwaneho ndetse na M23 bafatikanyije hariya, ariko nabo bari maso. Afande nanone aragaruka ku bitero baterwa hariya ku Ndondo mu gace ka Mitamba. Reka nanone tumwumve. Mu ruhande rwose rwa Rugezi ni amahoro, uruhande rwa Mikenke ni amahoro, uruhande rw'Indondo niho Adoyi yabashije gutera mu Mitamba, twabashije kumukubita nabwo twamusubije inyuma, twamwinjije mu mashamba amanuka yerekeza uruhande rw'Ibuvira, nabwo ko turamukubita ntabwo bimworoheye, ariko Adoyi ntabwo amerewe neza. Naho bijya byose birirwa bazana propaganda y'Abarundi n'ibindi byose batekereza ko bazosubira gufata Mitamba, ntabwo bizobakundira, ariko ibindi byose bigiye gukunda kandi tugiye kubafata. Ibisigaye gusa twagira ngo tubabwire kuko bigiye kurangira, bamenye kuko akarere kose gatekanye. MRDP ikora mu buryo buri professionnel, kandi tuzohora turasaba kuko dusanzwe tumurasa igitondo n'umugoroba. Murakoze. Abavuga izo ngibyo ni propaganda zabo, tuhagaze mu mwanya wacu no mu birindiro byacu, nta mwanya n'umwe twigeze tuvamo. Abaturage batekanye mu Minembwe bararyamye, abaturage biri bahinga, abana bize nta wahunze, nubwo ibitero byarimo za drone zirenga 6 zarimo zigomba, abana bahagaze ku migano n'ubu ngubu niho baryamye, ntabwo bahavuye. Rero nibahumurike baryame basinzire, umunyamurenge wese ahari muri diaspora n'ahandi hose ahumurike yuko urugamba turasharimo tuzorutsinda kandi tuzarutsinda ishema. Twabashije guhanura drone imwe gusa, ibindi byose ni ibihuha, ariko nubwo zabaye gutyo, nubwo zari nyinshi, abana bahagaze guma. Nanone nk'uko mumaze kubyumva, Afande nanone agarutse avuga yuko uyu munsi nanone Adoyi yongeye kandi kugaruka mu bice by'Indondo, aho yaje agana mu bice byo mu Mitamba, atariko kandi ingabo za Twirwaneho zongeye kandi kuba zibasubiza inyuma, zibinjiza amashamba aberekeza ku ruhande ruja Ibuvira. Nanone kandi Afande agarutse ahumuriza abaturage muri rusange, agaruka ku bihuha byari byakomeje bikwirakwizwa bivuga yuko ahari ingabo za Twirwaneho zaba zavuye hariya mu gace ka point zero, ariko agaruka avuga yuko ari ibihuha. Yongeye kandi kugaruka ku buryo urugamba rugwanwa mu buryo bugiye butandukanye, burimo intambara y'amasaso nk'iriya barimo bakoresha, ati nanone hakoreshwa propagande. Ati rero nk'izi umwanzi arimo akoresha, arimo aragerageza gukoresha uburyo bwa propagande. Ati nanone ni byiza yuko urugamba nanone rukoreshwamo itangazamakuru kugira ngo nanone bigende birushaho gutanga umuco ndetse n'ukuri, kugira ngo n'umwanzi arusheho kuba yagenda acika intege. Rero yakomeje kugenda avuga ku buryo abantu bose bashobora guhaguruka bagafatikanya uru rugamba. Tubibutse yuko uru rugamba rukeneyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Banyamurengekazi mugiye muherereye mu bihugu bitandukanye, mu nkundire aya makuru sinyasoze ntababwiye yuko uruhare rw'abantu tutari hariya ku rugamba n'ubundi rurakenewe. Hakenewe amafaranga, hakenewe amakuru nk'aya ngaya turimo tuvuga, hakeneye abantu bashoboye kwandika, bashobora kwandika, buri wese icyo akeneye ashobora kugikoresha kugira ngo n'ubundi dukomeze kwifatikanya n'abacu mu kwamagana iyi ntambara n'aka karengane gakomeza kuba kagenda gakorerwa abanyamurenge. Tubibutse yuko hariya muri kariya karere hahuriye ingabo zitandukanye,
ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo z'abarundi. Kuri ubu biravugwa yuko yewe n'ingabo za Tanzania hari zamaze kuba zagera muri iriya misozi. Ukumva rero ni ngombwa yuko buri munyamurenge wese, buri umwe wese ahagurukana intwaro ashoboye gukoresha akaba ariyo akoresha. Abashoboye kuvuga kuri media nk'izi ngizi bahaguruke bazivugeho, abashoboye kwandika bandike, abashoboye gutanga amafaranga, ariko amafaranga yo ntekereza ko hafi ya twese abagerageza kuba babona amafaranga. Nyaboneka duhaguruke twifatikanye n'abacu mu kurwana uru rugamba, kandi nk'uko afande yabivuze, uru rugamba tuzarutsindana ishema. Ariko kandi biradusaba yuko twese hamwe duhaguruka nk'abitsemuye tugafatikanya kurwanya uru rugamba. Reka tubifurize ibihe byiza n'amahoro y'Imana, mwe mwese mukomeza gukurikira ibinyamakuru nk'ibi ngibi bigenda bibagezaho amakuru umunsi ku wundi. Nguhaye ikaze rero, wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ubasha kudukurikira mu makuru umunsi ku wundi tugenda tubagezaho kuri iki kinyamakuru. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana.